جونشون رفت. نگاه کن. Palang Merah Iran merilis video bayi prematur dievakuasi dari sebuah rumah sakit di selatan Bushehr, Iran setelah serangan udara pada hari Selasa waktu setempat. Akibat serangan ke rumah sakit, beberapa bayi dibawa ke ambulans, sementara yang lain berada di dalam ruang inkubator rumah sakit yang mengalami kerusakan parah pada fasilitasnya. تمامی نیروهای امدادی دارن بیمارایی که بستری بودن، حالا حالتشون خیلی وخیم بوده، از قبل بستری بودن، تمام تخلیه میکنه بیمارستان انتقال میده. بخش نوزادان بیمارستانه، تمام بخشا رو تخلیه میکنه. تو این حال ما یعنی بغض نمیتونم صحبت کنم. تو بخش نوزادان جایی رو زده که دست گلا رو بیا نگاه کن. این بچه و اون بچه که هم نشون میدم دستگاه رو ازش بکشید جونشون رفت. نگاه کن. Sejak video ini dipublikasi, tidak ada komentar dari pihak AS atau Israel. Laporan media setempat menunjukkan, sejak dimulainya aksi AS Israel, 10 rumah sakit dan pusat ambulans di Iran terkena serangan. Palang Merah Iran melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan udara AS Israel telah meningkat menjadi 787 jiwa. Dampak perang juga berimbas pada sebuah rumah sakit di Ramat Gan, Israel yang memindahkan seluruh operasinya ke fasilitas darurat bawah tanah yang dirancang untuk menangani lonjakan korban luka selama eskalasi konflik di wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan pemandangan luar rumah sakit Sheba yang terhubung dengan jaringan terowongan di mana 6 ruang gawat darurat dilengkapi unit umum, pediatri, onkologi, THT, dan mata. Rumah sakit darurat ini bisa menampung sekitar 100 pasien dengan ruang untuk 150 pasien rawat jalan tambahan. כרגע נשמעת אזעקה, ואתה כפי שאתה רואה אף אחד לא בלחץ, כולם כאן רגועים, בעצם המקום מאובטח ומוגן, ויש לנו פה את כל השירותים, יש לנו פה שירותי צילום, יש לנו CT, יש לנו רנטגן, וכל הרופאים המומחים נמצאים כאן כרגע. יש לנו לוגיסטיקה של שינוע וצוות שיודע להעביר מטופלים ממקום למקום. והעסק פה עובד בצורה חלקה. Sirine terus berbunyi di seluruh kota, memperingatkan warga untuk mencari perlindungan. Rumah sakit Sheba merupakan bagian dari persiapan Israel di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran karena menawarkan lokasi aman untuk perawatan medis darurat jika terjadi eskalasi regional. Sementara itu, sekelompok turis Rusia meninggalkan Iran melalui pos pemeriksaan di Astara, Azerbaijan.